Kitabu cha Joshua mrengo wa mrongo miri na tao. Muda mre baada ya Bwana kuwapadhara Israeli kula kwa mahadhi yao osi apande zosi na Joshua roho kala zatumika jomu. Joshua kunzumanya Israeli osi atumiao na vilongozi yao alamuli yao na maofisa yao na akiambira vikara mimi nizatumika jomu na nini yenye gaona gare hugosa ambago Bwana Mlungu wagahendera mataifa gaga gosini kwa uchueni. Kwani ni iye Bwana Mlungu ndare muhehera. Kumbukirani jenerijo gajira insi ya mataifa gazigosala. Aungana garahu nurigo gashinda. Gakalori iti kwa mbari zenu. Kaya Jorodani na yo bahari bomu. Kwa mserero wa zua. Bwana Mlungu wenu anda asha lahusa kwa nguvu mbere zenu. Anda inga mbere zenu na numda ihala yo isi yao here Bwana Mlungu wenu rijumahidi nini. Kwa vizho kala ni imara jomu kugagwira na kugahenda garia hugosi garigo ndikwa keza chocha sheria ya Musa. Msishalahuke kwenda mkono wa kuuria hedu wa kumoto. Msigwira na mataifa gago gazigosala kahiyenu. Msihe mazina ga milungu yao hedu kwa mazina ga milungu yao. Msihumikire hedu kuizamira ela mgureni kumunya ye Bwana Mlungu wenu. Here msisho henda hata kufikira vivi. Kwani Bwana zainga mataifa mabomu na genye nguvu mbere zenu na hata kufikira vivi. Kahena mtu aziedi makurungarara kinyume nani. Mtu wenu mwenga anda bibiri saatu alifu mwenga. Okukale Bwana Mlungu wenu anamuhehera. Herari jomu ahidi nini. Kwa vizho zimanyirireni jomu ili mumuhenze Bwana wenu. Kwani mkimushahulikira na kugira na tumazi osala agaga mataifa garigo sala kahiyenu na kualirana nao bayi ujeriweni manyani ukala Bwana Mlungu wenu kandendra kumuingira mataifa gaga mbere zenu ela gandakala muhego kwenu gandakala vikoto ja kumufagira na miyamatoni mwenu muhaka homu diho ngamika kulakaza insi mbizo ambayo Bwana Mlungu wenu wamupa. Vikara wakati wangu wa kufa here virisho kawaida ya tuo suru munguni uzafika hehi. Nini mnamanya mioyoni mwenu na rohoni mwenu ukalagarehu mazo gosini ambago Bwana muahidi kahana hata mwenga ambaro karitimizira. Ela herejo ambazo vitu josi vizo ambajo Bwana Mlungu wenu muahidi jatimira. Ye Bwana ndamprehera mautu gosimai muhakandi hokala azangwana nganunga kula kaheza insi mbizo ariyompa. Mkikibanda chokilagana cha Bwana Mlungu wenu aricho mlagiza mkigwire na mchenda humikira milungu mingine na kwa izamira. Koroza Bwana zindabiririka zulu zenu na mdangamika haraka kula kaheza insi mbizo ariyompa.